Aprangsi nilihin pen. Karbengong arat doan pansitami kardom nang pajiriklo kardom. Pini prime time abirta long pen nili sa nilu pikarong hampi. Aprangsi birta thepi. Rolen rong pila pen rong rat MEC Pubitra rong pila pen CM Dr. Tuliram rong hangalong kirap kacho hangpon. Long le du ya hoila pen samilang suing han phulelong ibi ponji sainik skura puthak rat la pen karbengong termas council tum chingki chingwai pon non birdang ton pen arji connection Rolen rong pila pen rong rat MEC Pubitra rong pila pen CM Dr. Tuliram rong hangalong kirap kacho hangpon Lakhain ko raponi lip constituency ki palo lower tarapung sai taromikal Rolen rong pi achor rubika ing tipi akeng ar elong mate akeng thamarjon suding kang thiblu lapen tarapung hawara long kisi kilanga hem kavedia ta jok tarapung pendula maramala si hospital long an thiwanang kok Rolen rong pila pen rubika ing tipi osumar bangai thomlo nona ki bia bangki ningkan isian tavelang apaya bangki super pika jok uso bangta chulang ki chujia phan akisung doko lapen apaya bangta uso phan chulang chipi un eder nona bangki rubika ing tipi achora bangsi kisung hektik ang deng nang lerok achora phan tong chilang puma uso phan loma tangka tong ripuma isung hektik lo lasi ning kachi thenai ning kemenai abang punilip MEC Pubitra rong pila pen Karbengong Autonomous Council kecari tim Karbengong kecari CM Dr. Tuliram rong hak nang ravek thakusi kisodet achor Rolen rong pi lapen rong ratatum chuning ripon News Desk Report Public TV Karbengong Nilimen ni Rajib lopen nili kurbang ke be la nilirong ke saita rorong. Oh, cani dinar julang non nali tunggu carcong pon pom la so ke lo luar tarapung tarorong pen hat tarapung lo ke pon po. Oh, tarapung hot dalam marah. lo ceponi. La sila so ke long ke nali tunggu akiso gupia kiso lang li tan tan. Akiso bang nili tung tapang tegon e akiso akeng thamar jon kang dup phangyang lo lapen akeng chijorun e. Pena jok sinil tung ke baita athang ponra ripon hur nang pusatame atowar re jang pik la pera towar ta hanuk pik pik ajok ni tumang ke charchong ponang kok lo. Acande la non da kedam tang apor anta non li tum tarapung be ke charchong ke li tum tarapung hello first ke paklang cheng. Sa si charchong pik lo la so ke charchong ta le tum social media paklang phit phit titi la so long la kedam tang long la ke charchong tum man ke rap thek long manang lipe. Nili akirap puge thekdon long le tame social media pani le churo per pik lo Karbeng long news abi tung ki doana tum tame nang chirap dun pik lo athema tarapung sor ke duk pik as kidang ke bang abar sa ve mi lang penching lo ka do ka hospital ka ve puna paklang pi pot na churo per pik lo sitame la Karbeng long autonomous council no ili tuma kecari bom BJP government atum bangke nang charap dun tahai lo sitame rap dun chire tum tame pinesuri phokep trokep alak puki nili thekdun long le non mani li peklang dak un athema borpung long halak thi tangar pum long suri phokep eglak pidun labang bote nili chini don los tame tarapung sor phan ke suri phopen abat pin e piki ong nai ge tarapung bong pen ke nili phanan velu nili phan bang nili mu gosner ki thi na charchong ge wan dead budi ge wan hu nili phan suri phonang pidun tame la ana tum phan mange suri ge thom suri hini pon par bat be bat be de ate non bang ke nali go pilon talang tum haki puji kang tung ge la si non nili Karbeng long ke thek ding la all BJP team atuma phan bang ke nili ka chuniri bang la lok tarapung towar bang rap tha athima sung pik pik da ke karbi get sigedo la posi rap thala pen la non kisu deda bang phantame nilhin banta chuniri dun lo chinghonang jir bika alang li pan ultrasound kuri nai x-ray kuri nai je la pen CT scan kuri nai operation akamanta claim nai pulotang te alang tum ta me kik duk deda tum sudo la posi rap dun tha posi nilhin ba ka chuniri dun nilitum ke kisu ku chepo so chepo nang bong pen mane sarkar kichi chakateng pulutang te nilitum phan kedam tang ke bhudna chahang pen joini to war phan mang ke chiklo jon thom an lo pulutang te ke tang lo pu sen lever nang thok klongi pu pini hala panjan aistun ke e ateng pen nang che chak pini chunche itu yang thok siang bong ke nang taha panjan pena tarapo jakame dari motor celengan pun dari motor celengan pulu te hala la heloni tum ki dugara lo pasti alang tum बहुत से ना चाहंग चोट ना
mate to warsana salami ma nona teng ki duk pulutang te nitum ke tarpung ar lok long ke bang sup ki nuta belo kar bidar lo acha ante non la kedam tang apor pen itum social media long ke paklang pon la ke su wang lo putin itum nang paklang pi pon te halatum phana ke rab thegan long mana thek long le thegan long le te nono bang ke nang le tum kupi lo ke pu polas lang li bang pi so de phan akerap ke hang pi ma man te nang kupi lo nang le pu ni ligi po teng ke la social media long arleng the tum chu thek lok pulut te therak kedam ta teng pen matha dam te therak ranang rabdun milo ni tum chang setting ang ni lo acha te nang le men nang le ko element ke maira a kur ke rong pi lason si chiti ni phai engko ra ki thom arni lakha krepli kor kanthi ke parlo sami lang sola pen lang lok sodak inghan phule pu adimalong sainik school ke kim ke rangje phan central government la pen karbeng lo tonmos council pen sikdang lo bon tala bangso sainik school ke kim ke rangje dim long le du ya hoi alam ki kidokok pen ajok rongarat la pen karbeng lo tonmos council atum chingki chingwai pon labangso chingki chingwai ame along karbeng lo tonmos council chairman Raju Tisola pen Chinthong Ronghang Farming along Mei Phula pen Kong Chundang la pen KSA President Mirjeng Kho Central Committee tum chetong dun lason si bang so Mei along Ong Dung Man Peng Kidu ki thek kiria tum ta chetong dun lason si bang so Mei along Chinthong Ronghang Farming ame phu har sing kham sa pen si Mei charipon la pen Kong Chundang Robinson Rong pi pen si Mei ki phalam the than pon Mei along ki chengsi sar the tok bi rong ame kara tum pen si lam the arju pon do inut pen inut aphan bonta sarthi tok bi rong ame karti sainik school ki biji pulong ke chedon dun thek the pusi anutin talam the chepaklang pon athe ke sarthi tok bi rong atum ki chuti ki bomari rajai anta sainik school ki kimji pualong si parlo pi pon etlo puta chethandun nilitum jatkuri bi pon ri pupe bonta sarthi tok bi rong arat along le ki parlo pen along ka preka dimle bidam pulote nilitum thang ta ki pudunji alama be pusi sarthi tok bi rong ame karatum pen chethan pon News Desk Report, Public TV, Karbi Anglong. Daithor Higher Secondary School pen Daithor Police Station along Kapang Thera Saikideng. Son sikidam tang ni phaing koi rahini arni lakhain kore throk duarbaguri constituency ke palo Daithor Police Station along Daithor Higher Secondary School sub teacher Daithor HSS pen Japonsi pini Daithor Police Station along Kepang Thera Saikideng la pen pu teacher pen roda phan klardak pen kapachini ke pini bang so Saikideng nang koke lapu henlo ma joka hem tunatum sitame hemalong kachepang thera ke nang so athema hema long ke sa urjong si dokwak le puti ki su sitami thetan long lok da thek athema chitim pati long lo le pute bang so chitim munya da phan cheklo le pute thetan ki su long lok ji lapen ke ki thu ki u pusitami angnim jong si munit ingnim long lo le pute bimar long lok da thek lasi ajat office along sitami pangthir etangji pusi pherang ke thengno ra da phan pachini pon lapen ke Daithor Police Station o si pusitami kachuru pajir pon athema lapuson ke pang thera sai ke deng ki mi piklo laki munira tuma oga pran ke pa misenji phan lo lapen ki supen kapa jok asai lo lasi Daithor Higher Secondary School lo than bang lapen student atum aphanta kachuru pajir pon tangte pherang ke thengno kaning jalam arjusina News Desk Report Public TV Karbi Anglong সহযোগিতাত আমাৰ দেখাবলৈ পাই আমি নিজকে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰেও আমাক বহুখিনি অব্যাহত কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতে আমাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু বৰ্তমানলৈ আগবঢ়াই যাব আৰু গতিকে ইয়াকে কৈ আমি আজি এই অনুষ্ঠানত মানে আজিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই স্বচ্ছতা সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ অহাকালিলৈ আমি মাৰ্কেট প্লেছত আৰম্ভ কৰিম বুলি কথা ৰাখিছোঁ Pini prime time abirta long pen kila po an sikam tonik lo kado kabe panstami tu me thak ni kardo